anya biem because nkrofo say a rubber nti ama adwuma no ekofom kra ti mesire me nuanom plantain chips for say the omoye no de binom ye no omunyai because asem enye no kra na nka emma bontene de asie no ana ho asem ba bontene de nya binom ye say ebetimi aba say nipa baako ana nipa mienu bi na eye ne de abesa mu nyina ana de oye bio de onye bio ye nyina ye dwa no kofom ana biem so mesire say nko obi aba ye sticker atale ni product na mu ni association me pa cho ka mo organize mu ho sa nipa bonifo ba mu na nka wo bebe mo papa na nka mati mayi wo mafirim ka no so beboa wo mu ni association de ten say me no me cha ase enche ana ba bia me wo no so no wo cha ase enche na otumi ye bi kwabro chire nyina en nyame ahira nti me ni obi say me nipa dodo bi a me ne wo mo ewo association me pa che say nka mo a mo chi na wo na nka makeka mo abom mu ni ko bi asa wo me mom ni de afijase ebi ni osa okay nti se ba wo ba yi nyina ne se utu nuanu mo fuso bi yesa onya na yesa na isa wakoka ntokwa abeka mu nyina matiase ma me na so obi aba meso so ma se ma me woni se yeso so ye wo pankro ne he ya na che planti ya flow mu nyina so obi e ne ho awodi echi o mama ba isa me fa roba enche planti me ni ye fa roba enche planti ene e ma yeso so ye bai me che de ko okes school mo ss mo fa mo number ma ye honum na ye echi boa ama ye nyina ye ho atoye ye baba ko wa kra oye bold ba bonten ebe kan ye advertisement no ofra ma nyame hiramu o se order onhunu ne nsa odi bi ko wa odi bi ko yeji abrochire fofre obi krati mi frɛ ne cheni sika kwa se no kredi a wodi ye enti on se mo frɛ o mu nyina mo so obi ama ada no mama o frɛ we ya we se me yese meso so ne me ade ne hia me ntia enti na yeso so ya basa yeso so ya ba be kasa because ye mfa roba na nche enti se ye be ye bibia fa plantain no ho dia sada say ye de no na ye de number gu ho ye de ashem ye be print ye number e wo ho nti nipa ko wo ye de ashe ye de no nti na bia sa na ye be ye de oto na mfom so wo ho a edin wo number wo ko nipa ne din ne ho se asomasi product no and enye good because abakofo ekoye na se enye na se ye nyina ye ni sticker ebe ha ye nyina enso na enye ye nyina na ye ne sa ndi ye be se enu anu se school mu nti ade se bia ye we ne kakra ne ye de hye ho because no 5 cedis na ye ton ye de na ejina ho gide bia me chi ade ene se ma chi ade awie gina ho gi adwuma na ye gina ho gi ai adenti na ejina ho gi because me de ko ya manya misika ma ba fie okay nya de a wo ko ye gu ho bia me de bia me chi ade okay ade ntime no ma so Oba Pablaki na ade on carry man Gladys ye nuanu ma omode roba achie roba ankasa ya ade bia enipa ekwo ye ma eye ham ema ye funu no empo nso no sebe enipa aponche kro ya aboa no se ofantene no roba emmene a ekwo ne ye ma aponche kro owu enti se nipa de se niti asefo na se minu ya da se no show nyame anim e de roba se udi begu ade a nipa edi akọ ne yam yafuni kra yemfa yani enhumu na o de chiama unua adi akọ ne yam no sabe empanimfo so se otu adubone a ebi kawa no o de roba eguma chi ne bebre ekọ edwa so no ebi a oba bi kotobi ba bi unua bi ba ekotobi wo ba bi wadanfo bi nso so kra ekotobi wo ba bi na e di problem ene mo franketenkete cancer ni nyina ya sa ne ma we ene ma ne banti ya sere ma mo ya sa yan ya chi plantain fi ankono ni 9 years yan ti bi mpoda 9 years ni satar ne plantain 1 cedi ya de gina hoji onkra ne to ya de gina hoji plantain traffic mu 9 years ni yan ti bi da mo ya sa ne ya de nyame esere mo ya mo be ya mo peja mo ni hwe papa yi na enkama kuma na munyai na eku amanfo roba ankasa eku nipa ti esere mu a me so mafutu kakra me wono yo mama gla wo hina o shop ne wo me pa cha me watimatim junction ha ya na oba pa unso pa cha me da me chini fie na me de ko o de ko yo we mo fa mo number man ne fa ntudwa bia pbia why pa cha me number ye mo nto mo bo ase papa na e be ma bo de na pa cha me number 059
bo o product ni din factory crampo wa package ni kama pa me product ni the conquer plantain chips me number no ye 059 71 33 639 059 71 33 639 wo efija me ba zan me ba bi obi a obi ofrewa opebia o de be be adwuma ma hati PC yen sem adwuma da mo wo hoi metumi mi ni bi but metumi aka say 10 million na mo fa nko kama adwuma ye bi wa de bia ene na me to me ze champion na me dwen say me birthday ju na me de atoma ko say me nche 50,000 emma enye kunafo no ya brewo ya ombia omo emobo enipa 50 mi mo bia 10 million enye 500 million ya bo nipa ya de obi a wo mobo mo am ye adwuma nketenkete baji kan wadwuma ho ye nwu obi adwuma but ma me ye nkwa se ye ti ye de akra bi ba so wanya kidney na sa ya de ne bi beto fia munni ahoto efie na bo eti yanka so obi adwuma mu ye nyina ya ye sanfom so ibi da na meka roba de kata mo so ya ye bi wo ye fia na enim sese enye ene ye hu ye jai eti oni awo ye bi jai na ye nyina ye hu ntoye sa na ye ka nye se de go obi adwuma why papa sambo number ni bi pacho me number no 059 71 33 639 059 71 33 639 me wo efijasi asokori yo mama dad is bo number pacho me number is 0546 85 92 00 o hwehwe me obemu watimatim dan shekin boat choro ni nyina wo plantain chips for no choro ma ya jo mo number ni nyina wade ba akoso be transia no mabobo ni nyina o hwehwe me obemu ma kira kwan wo atimatim dan shen ha ya edwana ni ye trap loss e wo ho me wo kwan ho a echi plantain wo o tika mu kura wani tuam ye das ma me so number pacho me so number is 0247 82 25 16 0247 82 25 16 better be chini fie na call care school jo Gladys Ajima ye damasi o ye friend me fie ade ba kono so ne se ye besre nuanom obia momodin ye sticker ne bo nya din sticker me pa chan na fa show de ho na problem bi ba ye hu se nipa so me product ana eti say ana your customers no so ye besre wo se uto obi de na hu se mfom so na sticker wo ho a men sure se obema ne din aba bontene na obeda hu se mfom so wo ho se bibi ti se magi ade a waduane kra na wudi a wote ewo oketre maso okay me maame ya aduane kra na se me hu se wo de magi tuma mendi enti me maame nso wonyu magi enti no se de me ndi magi no enye ni panyina nso na epe obi wo hono ma odi magi a wote se magi ewa aduane enti se wo hu fom so obi sa no opese wo kan mo nsuro so hu se sticker etale ade no ho a obetimi abo ade kro ni din nipa kro ni din ne number e de atudwa na ye hu se product we ene ti sei ana se product we ena ekosei ana afen so ye customers no nso no omo na me yadwuma ye se wa anto ma ade a mintimi nya ade no foforo emma okay enti ne ye se omo so omo hu fom so obi anso a e wo so omo kan fi so omo na me yadwuma ye ye that's it my papa e chan we akwan wawie pacho me de ma disre dia ne se plantain fuo nyina me de ma disre dia misre yanka ye humom ebia se ye ba ha na ma yemi no ho an ye ba yi ade se ka ye nyina na ma di ka ke kansa mo beba ye di ka ba ha Friday no obia so beba so duru ho no obia di na kwan ho ton na ade ye nko an ye aba ya se upeni ya ubiro ade so ye nyina ne kan ye nyina ne kan ye me cha fa numbers no ma me omo beba why eji abusuafo na ye koso a o Accra o pe plantain ye ba ye titi number na ye 0245156892 ena Atama International Sawaba Junction ono so ne number na ye 0547627516 the conquer asokore mampo efijasi asokore 0597133639 ene ya maame Gladys etimatim junction he ya obokwan ho wa otika mu aduru abemu no
0546 859 and obey feature also under the code case 0247 822 516. Yadamas is some mobile. Why? You. Me wa packaging e come at the concrete. Ana beshira would yeshira ai packaging e come. Ye bay the concrete. Ma packaging e come. Also if you just say sokore. What the number go home. Into say problem bi wo ho a friend onim de oye. Nti ye nyina ye nka mum na ye moa. Ni patronize e ma no kama. Why any come up? Was it on what sudden cats and so ashim? I had the concrete. Moma just say the any atomalas. Any way. Wonderful, my for your man in tentem young fire Bible. Na yanko Romans chapter 16 1-3. Ye better man. Nani monya. Nadi ye titi nyina ye ho. Rati wani monya mure. Romans 16 1-3. Na me bo ye nua ba feobi a oye asafo a ewo krekra no mu somfudin me de no me hyamonsa se munye no awurade mu se de se ahotefo no na munyina na chi adwuma bia muhu hia mumu efrise ono so aye enipa pi ne me ara boafo metimu bio Romans 16 1-3. Na me boye nua ba feobi a oye asafo a ewo krekra no mu somfudin me de no me hyamonsa se munyane no awurade mu se de ese ahotefo no na munyina na chi adwuma biara muhu hia mumu efise ono so aye ni papi ne miara boafo wanka amen. Apostle Paul and all kasei maami efeni fiubi oye dickness a oni Paul nante na wo kwa baby foforo and Apostle 4 to maami hun krato akoma omo a eba ho ne se maami a oba mo hoi munsoni mu yie na munyina na chi e wasafunum na oyobi a waboa yen e wonyame adwuma mu pii eti munyina na chi sa wo kan ne ho asem a yesi oye trusted partner oye yonko a yetumi di ye ho to ne so yiye de ye busa ne se ene yen
You bet me the one obi edne ho ato yeso enipa bi ntumi ni nipa nsan oni nipa san sesia asembeba wona wo kɔ ba bia enkrato be ne yede bɛkɔ wo kɔ ya soma wo enkrato be ne ebedi wachi aya ebɛkɔ ba bi kura ya wo kɔ no ebusua ade a eya na abrampa so obi behwa awase atwede wo yonko a wo de ho ato ne so wo ne ne katiri musem na ade a ehu kra no so asakasa kakrasi na fe ne nkomo a omudi ye nyina eyi apie ebasa it shows say wo sani pano you are not a mature person samudi emudi agro no kra na BBC a eye because e be wo mu a wo besa ka bom apostle Paul say mon hweba me baaye na munkuta ne mu na munyina na chi ene ye nsode mu ye gina ye chi ehɔ ne atwedua a ye di boyen Christian country ka wo ha wo ye so a ye de konya me fie ene hɔ ne ye sere yen ehɔ ne ye dwojo yen ehɔ ne ye twe ase wakoka wasema kyerɛ sɔfo no do be preach wanfo preacher no ne ne yira kodi ho nkomo ensa se basa maami we yeso ye trusted friend oyonko a yetumi di ye ho to no so ontumi ni obi ani agro ontumi nsen baabia bekobia obani asi ho dia na ehunu kra ne se ne nyonko a kyerɛ no bibi obeyi na firi ho sesia lady bi na abrampa o se adamfo nyema no ofa nyonko bia na sei etoni ni ku tu kotra new place ena lady bi ho de ne ho hyehye no na ni ku ka kye ne se wasan babiem wo be fa adamfo ena o se we die me pese me so ne hwe so ya adamfo pa metimi de me ho ato ne so a eti me hyɛ da ka kyerɛ ne se ma fami ku achi na ma hwe so bebo amania lady na obefa ka gen adamfo no so ni ku abrochiri etoni ni di nkomo no ka kye ne se waye boni bi pa no se ade no se wafa ni ku achi no se nyande ye no ma de yin na boni ni bi wo ho a ehye wutiri mu dada kam se no na wade ekọ onyi nani ena lady ni oye din na when a holiday ena bra ne ne yere ne ye so oni ku ni anti omo kofa no na omo di na pi ena omo kotena ba bi na omo gigi omani a ena lady na oni ni ku na me sheda ka so okojo nsaba osole ya pena we ni ka che ne se ya okusi wiri ofia aya afa me ho ukusi na pekwan bi so fa me braku bi na me no won komo pa na osu wate wankasa na ne yire ne bae to omo no mo se wie ya okosi ne yire no kra ne so me to ade okuruma ba na abrampa okọ ba ifi oso nu sese ma ye dross ye net wose dross net ye hye sister enwi ya piepiem e chansansan baba wei etsia konwam ahye ibi no se dross na hye ne ye net no se na japade so nwi a apiepie dross net mu no e che kwabrani atua ta ene sansan wose ne yam gini bim na ni boss o brakubi ahye da ko fatowuru e de atwa na sei ade no so abie so amana hwawi eno so transin brakubi pesem dia asem tu anim we die enka ye nyina entem na naano minua wakasem bi ache masem madwen ho a na o se dia asem eno so o se wafa wachi eno se sa me yere eno ka kire o se wafa machi o se ai no nidi nkoma eno se ne odana se no mdidi nkoma no okọ ni fi okọ epe no ka kire ni se adi afidie no ejino enti ofre ono ne yere no ene na damfo no the next day eno mo kotena baby
ena bra ne ka che ne se me yire fadamfo bia emwa no te mra woni wo bedi agoro no na me koma nweso ene ye hyehye ho se ye mfa sa trap wi on say you me ba wo dem dross net ye hyew hwe nwi pa pipi net bu ka wo besum me enso wanya me e de ne yesua ye ne nipa nante a ye nya adwene pa ne yetumi edi ye ho adanse papa na abrampa nyonko besi wonua o odofo bi betimi aya wadoya wo maame ba entimi mfanye wo yeni ya na obi ne nadamfo se na kokoku no ode ne kwae sakawa odi na chi ko jame yenye bi ye wo so ame na obi wo nua wabusuani awu na wadamfo beja wo no o ma ne koda adan a wo mabusom dem ankodi koku no abusuafo muma yenyai na yeni ye ho adanse ofa nyonko a di no kore ema wo nyonko no na wonim bia na nyame betimi afane so kore bie kwan ni yenya yi hotena obi wa brochire na bia odi na japade agya brampa se onhwe onye boni bi o obi betimi awura mu abomu ame abegye e dia ama no ono ebegye ama no nso enkosi ba bia kura yetete ma me se champo so mami dance so mami na de wabo asem so netia etiefo ne afefo nyina se obia etie ye na e nhyira kese ede ma no fise sasem wo ye ya so mami dia ben enye asem keto empre bebre ya na ye nipa no ye hu obi a na yetimi don at once ne outward appearance senne ni nipa ban ne esiti wa bonten no ebia no opese de ebia na sebesebio ne hu ofibi ewo wanimonyam bi no ne ade na de ehwe nyina ahye ne mu nanso onyankopon ye oboy ne de woni de wo so wo hwe akomem edie ben na sebe wote mantamu esu bia ya woda na die chese you are writing your own testimony woni ye na ya woda na die no wo twere wankasa wo ho asem obi kenkan wo etese bible ebi se neme bia ya wo ye no ye hwe wo se ya na ye kenkan eno na ye na dum pempenso bia edi amane ene wo hawo eba so for me de enka me nko a enka namfo enka esu ni mfaso me mom de mempe namfo obi onum de anim se mempe namfo ena me so me nsra enipa obi onim de anim se mesre wo abontem no be ye fane ade ne se me so lia ba ofie no da be menye bi kwa ada na me wura me gate mu a wana so saram tem se champo obi amami fie na me nko obi fie so mama ebe ye won se ba bia metemi kun wo ye ma invite obi a invite ni pa me sape because me here and sound for anything so mama edimentina me kasa sebi eyempo na wo be ye na beto nsa frɛ obi a wo ba wo be hwe wontwio mu akɔbɔ wo hu dawuro ese seni passport krampo no se won na ma se kwedi ase ezo so no na bia na entisa me ke krampo ba krampo ma be bɔ nsa so mama ahoye ne ani brie na makrofo fa enamfo a ya che se wo mu yi wo mu hono etra hono no tem bia no che se adwembone ni obi enya no wono na kono na enya na so ne ye refi wudnua bi wade bi wadafo bi wade bi na wodi no kura onyankopon ya wo sori wotimi kandipa na kuma eye ade bi de ma e man ba be yinhira e de ma na so ne ye ni otwe enwonwom ya na ye refi so onyankopon kura timetable wo ni season sense of mama ya na wo ka no owo mra wode e solve wo bia e problem anu ntini se wonnua bi enya ekunu ne wo ka ye wonya ni kunu hwe se nka be mani ne ye ahye ho a ena nka eya sem papa nka obeya wade nka abono le bono so na so nya de be na afiri mu e bono eno ne confession bebrebe ebe di wachia se wo ne wagu obi aware enu ntino ne me pese me kama enipa ete ase ne se
se wo fa wo bi eyonko na do ho abato obi no to bo ase fo ani to fom steady enipa no se wo chana de se wo je so no wo che obi se de enkomo be no nu de ensan be no kafa enkofo ehwo de kire wo saa na ode wo de so ebekro e na de ba kon ya sof ma me eja ne se ade bo okura wo nyeye na nso nipa ne wo nam ni nti okan ebeje edi okan obi a ebeje edi wo sa wo ho a enye wo ka bibia ne ato nipa so no na atomo me be se me ka se wo ya wo ye envious wo ya wo ye jealous e wo nnema bi ho no e se wo se e ye hu fia wo ahwe ya na wo bayi enu ntine se ye pese ye ni obi enante ye pese ye fese ye chese ye do obi a san suba we se ni ye nyai na se nyai ya emwa ye chese ni odi di uyonko no ni ebe bi obenya so akatua boni bia ya wodi ye obi no wodi won se ba kwa train so na hwe so ebe ba wo so enu ntini no emema ni nyina se wuti wo ase a sebio so fefe wo se kire nipa okay so sisi kire nipa so gi nipa wa tu ententem eya to bo ase Nyankopon won nanim ne ye obeya ma me dance so me mai se me worship no omo pebi o YouTube worship 2016 2016 na me ye achepa ejina mwachi omiza chambo ejina mwachi unyameni ye boafo abi je tetema ne akasa chere na my lady Nyankopon hira na nyono first you know ano ho na de yensa nya ne foforo amen nyina ai aha anu ne emi amen deme ko tutu nyamie nyina oza bi je me mani nye kinkre me wash me line ne worship ai but ye nya bibi kakra da woro nyame ne ye boafo producer fe wana be di akira akoye hu adu ai we ura da basi ya yesre ro ye be bala wo mix ni mama e enyo no nsem na ewo na no ode na me kokumase me be kumase abefa ne ma Mr. Champo me ye cosmetics no na me tika ni mu nyina na me bom pai wow ene rade de sa anwom no ma wow 2015 wow my lady omwa nemi enyum tuni obi a nyame sheda dropping nyum at the man no na me ti kai mu a me those people they are na omonyum are very powerful ya won na awosian so fu bi asende me yi sesi aso sere me sende man ti ma sende ama no ya won nyuma nipa timitena se the situation ankasa tro and there songs ni bi ho a the chorus will just drop into your spirit and sanyum no eba ya na tumi edi achi no ano de my lady Nyankopon hira amen na ye di nkomo fa a trusted friend my lady me wo adamfo bi na man kire wo se madamfo no a unyini ayenua na ye kasi wo bi nim meme ho secret pa onoa enso secret bia onim fa me ho no empia bonten da etibitibi busa kwa na se wo tirimu osum pa wo esiden na metimi no enya asem esiden na yetimi ye ko ye bedi esene katrema krampo no omoko ba asem bia wonim fa me ho an ka betimi kura gumanimu ase wakataso empie na mibusa dasani bia utie na wo hwe nei se enti no yebetimi adi wo ho adanse sei bi ba bia wo tena ya watu a wo koro wo kura wachi asem kura no etesei edin ben na wo gya wo ho wo firi ho akono na nipa ni je ana na ye nipa ya maledi ye won panimfo bi wo Ghana ha ayonkofa a omde awura business mu se wan hwe yi a obeka so mu ya anuafo omode ayonkofa yi atimi aka bomadi ye na nyuma kese ene kuro mu o man Ghana mu se yanka nkyerɛ se omu ya ayonkofo a wan hwe ya unhu no enso enye maame ba papa ba ene ne wo mu na yesre nipa pi my lady say ehu se nipa kura be fadamfo because my lady wo ho no wo special grace anyame de ama wo obia wo talent ne gift nyame de ama no ye obi wo ho a ba bi obepie no
nyame yi ni pie ntam ade bi na woni nipa no ya automatically ni de kɔ nanim saa de no namfo bi wɔ yɛn nkyɛn a ɔmo yɛ envious ene ya ebe sɔre atia o enti ama sese ayonkofa ayehu ba my lady ye mu bi nsusu ye nam yi no sebe ye hwem wa aba ya brabo mu a abonten sofo krampo aboa yen eche fiefo na senka ayonkofa oho no nka ye na so nipa bi mu na ama ayonkofa aye anima hu my lady virgin forest ya sumi bebrebe ya ekopie mu oso onim sese ma odro se net atena pa na abram pedi chena mo oh my lady say na say confession ye na sister bi fresh say so huni kuna damfo a so obedidi omu fia na koma ye ne ya because of the onena ye onena da but osanya kukudu bom fie obedidi eti my lady ye ni namfo bi a ye ho kire ye ne a won betimi aboa ye genuinely just wo ne ye yere mu da ei ene se se de wiase no aye hu ni aso dem ho my lady na watimi ahwe wadamfo yire nim ene na da wo san ba fie ho bedidi ehu enti ye hwe ya brabo yie na ene no me ti obi fu se wo kunu bi a fa wo kunu ye wadamfo wae wo yiri bi a fa wo yire eye wadamfo ebi ene ne nka sumasem na my lady enamintu ekunu ne yire bi mu fu se mu ankrofo bi timbe kan mo yire mo ho nsam kire mo a mo nya nhwehwemu na mutu ho na mon e de soriti o no ebra so say was yam ani da ho because my lady enne obi pe wa say wa obetimi aka ho nsam boni a ennim no wa say wo kwa kra chese wo kanso a ye be jedi sabini abrampa na dam this abrampa kame ho asama afichi wa say watan automatically o se agidi wa ne kola wa konwa bo aso watan my lady na de bia so bi di konkonsa kire me a me wo question bi ambusan say why now adene ne na afina adentina ne eti nipa ma yani na ho me ka bi kire sister bi a wodwa ami woni nipa ne na wan ka hwe a be nipa ntam te ya wo ba bro nsem na me se me pen negative vibe bia what you say eti ye hwe nipa yie wo hia obi so oben wo ne obi o ho a wo de ho ba hyehyɛw to bo ase na bie wani na hwe nipa because nipa bi mu ho a enye ye fans nyina na ye followers enye ye followers nyina so ene ye fans my lady nyankopon chira opi yo Auntie Mary baba ya mama nhwe be Auntie Mary nwie na wonko ne kwan wa Mary tena se na adon pama ne ntra fasi o media ne so a wo sepani pa o se wo yakola etesen yo abusuafo em se ye bai me hu ni kra de se wo ye me ba o ye young lady kra Mary Arthur mransam sem iba o ye video bi be kirikire mu fa anwa ne roba sunsuanso bone a betimi dia brain nipa na no achi no ne nkrofo send me audios say me say o WhatsApp platform bi a oboaboa ma na allegedly o mpeso mo kire se wagigi o musika o choro o prescribe aduro ma na akoto a wo be kono wanya results bi na afre na wadidi watem a whole lot of nsembers egumefu yin so na me say baby ye de na buy a program so chena na obi kra akokase mi hu no wo Sompa Nkomo te me to nsa frɛ no sɛ ɔtse me nka o meyi na no because numbers om de ma ye nyina bia no efrɛ ya kɔ enti ene waba Mary ete sɛ ya no akasa den kakra ma wo ye nyame ado me pa cho de edi kan o ye medical practitioner me a nurse you are professional nurse nurse me the license na ba o ye adwuma hospital. I chose not to work in the government hospital. To a private hospital. Me na me person ba ya abanjuma. Ba wa ko school awie a wo ye nurse. Yes. Wo certificate. Yes. Ba wa na person be practice. And wa create a platform na wo educate. E de wo ye den. Wo platform ne so o kire den. Me ankasa na me ni platform bia. Okay. E TikTok na me bie. That time no na me school my service me bibia me adwuma private hospital bi. Okay. Nti me started say me yan cheche o TikTok. Nti e wo ho ankrofo ba me DM. Ma me nurse me pese oboa me. No mu be busa wo emwa. Pese oboa me. E na me madam fu bi e na dwen say metime create WhatsApp group.
Yeah. Na omo join ba wo ye ni free a enkrofo value. Nti mo muntua bibi kaka na omo join. Chance na obi be join no. We ye ni free. Women fertility WhatsApp group. We ye ni free a they don't value it. Yes. Infitiasie no na wutua 50 cedis. Woman of faith for something. Infitiasie no wutua 50 cedis. 50 cedis no be join. Na wa join group no. Sa 50 cedis on tua sika biem. Okay. Memma ni supplement obeda so. Busumi bia so. Ono obe prescribe am. Yes. Na wakoto a obenu ebeboa ma na fa efuro. Me pa cha nurses mu work sa tumi no etimi prescribe aduro ma obi so nkoto no sa. Because I know your doctors adwuma wo Mary. So enye aduro a ebetimi aha. Supplement e me aduro ya. Okay. Even though BOH akase oba bi opese onyin should be on it 3 months before. Okay. It as a nurse. I don't say be aware woman no me ade ya bi. Okay. It would join group. Enya drug gidigidi bia. Okay. We join group na mama supplement. Me wia busumi bia na me ama to me bua check with data. Woni wo kunu sha be nyensen. Ovulation any fertile days amount. Me nkan wa me ho. Emma bebre enam so afa nyensen. Okay. 20 evidences now if you want. 20 years, 9 years, 16 years, 18. Emma bebre testimonies in the doors. Okay, nti edru baby no na nsem e wo group na Emma de. Nti mi gu no na omo asan be pa choose ma minutes we jan ya ye be kwahin. Ti sabi? Yes. And na me say say de na ye nya 100 cedis. Said the be ya busumi nipa enchoki wo so no. Busumi bia obetua 50 cedi. Ba se wuntimi a na we free so. Said the be ya de bia nipa enchoki. Oh ba obetua 100. Na busumi bia so wo so wetua 50 cedis. Okay. For the group. Yo. Sabi obi adidi na adwuma ho. Na me hu boni bia so amaye wo. Nti omo wo so a na obi wo honom a awona ono openo yade bia si awona no kwan inti supplement no opeta so a emfa inti sadia na waba me di ye mu personal eni nye group minim sa menya doctor but omo anka so so mbesu egu so ne boa omo no me nipa me wa abada na minim sa metimi aboa inti omo ba di ye mu na me say okay koye lab we ko scan we ye we nti lab ne ba na me hwe na me hu se oh ene yade we na hye ho ebi a wo PID ebi a wo endometritis ebi a wo UTI ebi a wo yade we okay se nipa ba ko bitiminya hormonal imbalance obi timinya PID regular menstrual cycle nipa ba ko no owo hormonal imbalance ni prolactin ye high ni estrogen ni progesterone enye normal aye messed up nipa krona wo PID nipa krona wo UTI okay any sister wo momu de this am dane we duro me ada na form ma doctor man bajo se mi wia okay inti wo de me dane we duro na emom meje usika ansa na me treat you that is it meje usika ansa na me treat you inti se wo ntimi a na we ko hu doctor na wa hwe ba Mary ade a wo ye illegal we a nurse fine wako nursing training awie na se nurse ni bia ka se mawie me wo me license me fa anya dwuma me boa e ma no na me ama prescribe aduro ama wo mo because wo makoye lab ayaba Mary bibi betimi asi wo ma me pa jo na problem kase betimi abo piesie enu nti adwuma no mejai dadaada mejai ye nyenне eya me wonwa se wo posti me video bi nkrofo ba wo di ye mu enye fese mebo enye kra me se omo musumi wo recordings no eya me wonwa se omo ba wo di ye because me tena ase dwen hu se ewo mu se so far no mabo nkrofo menye me medro bi a ha wo bi da yade na ewo nipa ne wo me ma ne dura result ba kire se yade ne ko omo bedi adanse ma me posti na the moment nkrofo hu se me gi sika wo mu no na ye nsempi se waba odi emu personal no na we charge no yes eno na omo no se den eno na ye problem no inti me nso minim se as a nurse no do adwuma na me ye na as a doctor adwuma onya wadwuma no no asema enu nti metena ase dwen wudi wan hwa de o ha wo beba da achi ti megtai
me wo video no wo me post ya che wo call me page say make me year school la kire wa that time no na me line no ye online doctor enam sa de we nti edru na me hu say be ma wonim say school konenda fem nti say nyame boa na wutimi bedru baby a wuntimi mfa wo license nto chacha ti me sisin ya na me say na adwuma ni megya me post video long time Maye se abofra ya wuno maye kom na mehwe onyame maye se abofra ya wuno maye go ayo Ghana, our beloved country, is free forever. Yes, I was. Okay, now, sister, near friend, honor ye, first, no, my online doctor. My online doctor. Into me, metina, sina, me jay, no, Mrs. Sai, ebe ya announcement to Chirenko for say, what jay? Me jay da. Okay. They said your group nini ho. Me jay ni but one about TikTok be ye. Me bachira de keke. Aha. Sebi, me so be yade. Na me jini sika. Na at the end of the day, obeka se sika majinti. But Mary, you have no right to do that. So will be a diagisca or bra. You are not a medical doctor. Okay. And yet, intima and a majai ma. And a me okay. Ma. Yes, I will clarify. I check him that to say they will obviously can you said you more can Debbie. You can check the date of this video when I posted it. Say majai dada. Me nya group, me nya personal treatment, me nya sa ade ni biom. Se si a me ba TikTok a, ade a me ba answer me be kira ade. Me wie. Na Mary, so wo fa license ni nya dwuma de a, na wo kire se dwuma ya so na wo di ye o. Because license no ene ma wo akwanya se wo betimi a kire wo bra me ntimi nkɔ because we need say ni mu die no. It is a watch license in their PSA. Fire Juma hospital preko. Na se wa no ba be gina social media. Na wo se wo church na ni panya wo mugidie no. Ehu. Mpacho ehu se menye nurse. It is say na wo church no so obi ba wo be prescribe drama no. Se me si mejai. Asam no ne bi ni hobi. Na Sompa TV omu posti medi omu ho ya. Sadia because mu posti ye kan sem fa me ho a mu ntie menum asem. Tie Mary, tie na yen kan kire wo pa ma ye mo audios wo na wo ti ha yi me fa audios ne ma MCR ne yen start mo o ma se wo ye obu kata agigi o musika no o ma nka se wajaye o ma nkirem ti me tin ye no numbers me ensa ye de ma ye nyina ebie no aye frɛ we ko o ma se agi se de o de ye wo mobile money eno na wo ne o mu chat ma me na mampo enye miensa wa ha enti no dear man nipa no edi ba ansem momi ye pe wasem wa posti no say no ebe man nipa nya ne mu gidie mo etimi ka say asem na ye ka no allegedly ye ka say ye no kore na de ama me de ba ha no ka me nya wo back door ka ye ma ha ti me sra ba bia wo bia no be kirem na sign wo me fom so ne say PSA me fom so nya na wa ba wo kirem asem bi ho. Eti the most important thing is how say ade no wajai who waju no who bua nipa o but e bedru baabi no na bia ba na to me no ade ni nyina no a wo so de bua nipa no enye ne kwan no to be honest with you ya wa nurse adwuma ene ya wa doctor adwuma woni mu die no all right but esuno bia ne de di na chi ade e bebo ya asewa wo de be ma me wa hwe ba kokume na kola ba wa wakonya amane etimi die na mi afutuo so wo maame wo betie dia etisi ebebo no ha ne die mesrewo eye wa wo yiye because they to so say allege so wo pa me yemfa video ne ma wo yang be ka say e ma mi pomi ka say oh asemi ba e wa video fefefe e de educate nipa
enipa benya mu gidie na de omo keka sɛ ye no kore saade a na ayɛ sɛ wo so wo wan kona na wumia enkrofo ma ye nye sa ye nyina mfa no kore na ye nya adwa nyina ye ganafo eti we ne bɔne ne sɛ ma Mary Yesu maame aya ti we na me sɛ ha wo humpo wo de nka gina fon so ana wafro ka Africa kus a wo de aba so ye wo be kire mu ganafo bi etie obi ati bi me papa ne Reverend Koma se mu pese mu hu more about him am betimi Africa Christian Council no mo ebusa ono na no pay yo hu video e no de send me no ka se membra ha na me meyi ma anti Mary enam so a metu kwan tenten na ma be yesa wo baaye eti me pese de wo mu bia wo ka na ni pati ase na yeja wo kwan na wo ko why nti mama wa kwan no mpa cho me das me botan ya na nka ewo mitrim ni se na me boa ma infitiase na me start sa personal treatment ni sa ade no na me nje ka prempo mfi obia wo na ekodu beebi na nipa enya ayaresa nipa nya ahoto nipa nya de omo hwehwe nyina echi no na sa nipa kro na sori atia me Emma de ye ko group baby as a prophet ayo omukoti group crowd baby ki kan me ho nsem money na me say wo group no mo sa create ajo na de boni na ma ye say obi oyare ono abeka chem say wa hospital 20 years we nya ayaresa 10 years we nya ayaresa na me so nya ayaresa na mati group eye me say manji muhwi ni na me say sadia ene meji obi abi me show obi bia meji bibi enu se wo ka me ho asem boni mpa maji bibi na me start say me charge nipa afredu baby na be si de wo kan pepepe se man hwe ya bra ma bransa menya me modimbo e be free me say na mejai sa personal treatment TikTok for mo do me o mo hwe me se a me ba TikTok so a nchechire pe na me be we are call baby we are me come ni obi ani asem masa kwa ya announcement na nse bi mu se mo bi anfa me number mba me ho se obepemwa ba se wo advert bi ana wo bibi apese midi me page eyemawa okay enya contact me ba se fa yaresa ho eni bibia ho akọ hospital me post video so was ade no ma nti den na chese megusu ya personal treatment in chanto so nko a ena wo se man ni bi frame wo kan wo video doctor o kan ya na me send ma minister was send this kana ma no asam ne nti sa ba ko se net say ma papa ni frame no sa ma me no wetua ni treatment sika nhihye ni se 3000 1000 Ghana okay nhihye ni se wutua me di we dro be ma wetua me di edro na ma no okay me di edro ni ma ni wie ye no afei wadane ni ho abase edro na anyero de bi wadane ni ho abase me nsan fa sika ne ma no ada no se fama no me nfa sika ne ma no because o so onye obi a odi edro ni be ma no eye pane odro edro ni be ma no tu na atworo sa pane ne ma no so onko no obi mfa nko inti no obesa agi sika no me nhihye ye mu no papa na asem no kan na me clarify no me nhihye ye mu no utua na mama wedro no me di ama wo ba wasan ba abaji eyi no e na me maame se ebe ya asem tintin fa 1000 Ghana fa na ntwa so afei from the video now we and say papa ne kan ye pe endu 1 second sana wom ma the way a man kasa o mo kasa Mary ase obi a woni o manya ade wa ye pe krabo enya sam ketwa enya audio ba ko be 6 nam se depi the way a lady be kire ne mamu efe o kina na adwuma abọ no ti adan na ye nhwehwe no enti sa wo se wagya eno na ye tede wa kire mu sa wo do page no adverts na wa wo ye wo kire wo nim di a wanya no na de kan ne de ye say is alleged iti bra na be clarify ena wa be enti me say no na ehia se wo bibi wo ha de be kan ho amama wa kwenda 20 video na ye de post alleged no mo be ye bibi afa wana memo mo pulu memo mo ye free why Kevin me pa cho munyi doctor video no free page ho my why Kevin MCR omo be ye free ho why nti ene se bibia ni ho biem dia meja kwan woni awrade nko why yo ye ba Mary doctor nurse Mary Arthur en waba be chiri kama no e dia maye Yasewa Ghana my lady
It's free forever. Kase. It's free forever. Mr. Champon. Na ya ye kom. My lady, adwuma de wo ye bi pa ne kwan so ano no. Se ne wo ye adwuma no with high intelligence. Wo ye adwuma. Nyame nshira pa. Na questions ni de dana kwemu pepepepepe. Timeti wo nyina me ho ya me de. Why ye adwuma no? Ai. Ohun se my lady say nipa wo pese wo ye bibi. Na wa hwehwe adekro ne ho nimdi a wo ye a wo ye ti. Sa ade achen plantain chips me pese me chi bie. Ede na me ya say wa me ya ma me plantain chips chi na obi abeka say eh me ya ade. Je me pe ho nimdi afiri wono mo anim ho. Enti maami ko betimi aye niam bi e dance so sene say wo ko first of all wonya diagnosis bia wo bi ho. Enti wo ko prescribe a drama na enye ye UTI PID eye complex conditions. Enti wontimi ntina wo fie na wo nya prescription say kokoto. Ena aduro bia so ewo ehu ayi kakra wo no mo eba wo so eba saa na nipa no be frɛ wa anadwo na education na wo ye no my lady krofo be kwaso afre no because Ghana nipa bebre hiamoa. Enti the moment I be start akasa na ono ahwe na ade ne pem no na ye ne hawa wo be frɛ enti ye be sre no nada horoma de obetimi aye ne say de onko ye adwuma sane ya papa de na ko school amena dum pebezo onko ye adwuma. Who knows opa onsa upgrading ne ho on meye doctor to be on the safer side. Ya say wa mumie ni enkomo ne enko omo he no mutie so mate enti omo anjeje o my lady yenko enkomo substantial topic and why omo mutie no omo antie no omo nyeje erade my lady on say a teacher for ye kira de na nke eduru class 6 a nipa ne enroll yakọ JHS mu a ye frɛ bi cumulative record eduru sa abre na ye teacher ni na obetoa wo so adesua ne pese ohunu nipa ban a wo ye so fa won say ehọ ne yesua bibi afiri ho akra de o ye kekra kra de o pentokwa akra ogina wura mu to tai bi to tai a ne hobby yesua de na o to ntai a ɛna wo free honom kra akọ ba bi na se wunyini be ye panyi a wo pa adwuma kra ya ne ye pese wo kọ wonkyiri na fe ye kwahwe niam adwuma na aba ntem na te se wo kontokwa ne a ne nyina ebe hwe o enti san niam anketenketi ye nke shepu my lady enka mesusu se nke wo se nketi mi shepi ni pedbia nanso ye nnuanom bi de efiri to okwan mu amasa enu nti nene wo be hye obi afa na damfo ade beche no na o me yi wadi adwuma mu ade beche wo de poison fra ayi die huo de abrewa me wadi san niam ne nyina ye nya ne kwan mu adamfo de enkanya bone ye kasai enamfofo aboni pa bebre sane na minister eken emwa anamfo de bo ankrofo bi mu no enka abusua kura ntimi fa anya den emwa wo mo nenso so ade bia na approval wo ho enti ye kan ye besre se ene obi tie ya ade kina wo kọ ba bia adanse ye ben ne bedi nanim se presidential escort won se wo kọ ba bia ya na bibidi kan di wanim dru ba bi kura wo kọ no ansa na adwuma kura akọ start adanse ye ben saa ene bedi wo wanim akọ ba bi foforo na wo kọ no ye besre ewiase obi anye perfect na sa obeya ade amani pa ewuo obeya ade amana ku obi ama obi wura ho ama obi edi ya ode nke besre se enka sesa enamede ayi bi to mai na hwe konkonsa ni bi kura no ama lady ayi abubonu ayi bi pa wadi konkonsa na ama na no ahye da yi flap san krofo ni nyina kan ho abrabomu enti ye ya kire ye tiefo se krofo we nyina bi wo ho no na afa ye busa se yonko ben sa na wo pe afa na de wani ba beto fo me no ne story ya na wo narrate kire yen ye omko so adamfo ehwe ye ko krofo na esen obi ebi mo say omo obi say last week in kwa oji obi sika so wo yo bia ma hu bibia obi omanyeje ya wie enti wa wote ye no wa hu memu na fe say na adura mo amonyeje mfa because ye nkoka ni enya asem kasem a etsinsumu ankyere yen no kwasem my lady mo amomfa adeche na asa be ko biom a wa wasem a kosi utikuo no na wanji sika omomfa serious ewiase na sa na ti anke yenyina enwu my lady nti the American minister nyina ne say
nipa bɔnefoɔ bɛkɔ so awɔ wiase na wɔn nso a wɔbɔ bra no wo na wuti abrabɔ nim kwan a wɔna wofa so bɔ bra hwɛ wo yie wɔ nipa bɔnefoɔ a mo ɛna na kyerɛ wɔn betumi ama biribi asesan wɔ abrabɔ mu na wɔn nso so nyi wɔn ahotɔ wɔ abrabɔ mu lady me da ase yɛn so da ase na abrampa asɛm na asa atɔ so yi atɔ me so sɛ metie nyina mai di na ye bebie fu na sɛ nkrofo gyinagyina chi ana mehwɛ awura ne di sɛ wo se yɛn kan kɔ hɔ nti no yɛ sɛ yɛ kan kɔ ha no bɛyɛ hye ba sɛ menka kakra deɛ menya na menkɔ asɛm no so sɛ ne kakra bi maladi hwɛ enipa ba ne bi nsua sɛ bibi nsua nyansa ensɛm a to dwa na awia yi na sɛ woyɛ badwen ba ɔsɔ fa nyansa efira sɛ maladi die nti ameka sa ne sɛ die ehu kɛseɛ ɛwɔ mu ne sɛ paneɛ ne de watwura mo akoto na de wo na ebenya amane de wo no na ebenya amane na ɔte ne baabi na abibifuo bi ana Ghanafuo bi nom yɛ hawo nti te sɛ be sɛbe ebi agimi na abrampada bi asɛm maladi ɔte TikTok ana sɛ phone so kyerɛ sɛ aduro we na bɛboa sɛ wo no mu kɔwu sɛ wo bɛyɛ dan wo se menom na maladi hwɛ mianka no kura nkyerɛ obia ne wo awuti awugime sɛ firi ho maladi hwɛ sɛsie yakɔ konfa noche na ya turu aduro yakɔtɔ de awɔ me na miwu hɔ ane sa de mbɛkɔ konfa noche wa ne de mbɛkɔ ama doctor ehunu sɛ aduro de ma me na ayɛ sɛ nti mirikam ya bɛtwe afiri me ho na ya toa so de foforo aba ne kɔba sɛ wa kyerɛ madura me yakɔtɔ bia de awɔ me pani ana manom miwu ababia na mo kekos me nim ofu yu dum na no ano no maladi onya agimi no me ka no kra kyerɛ no so otie wontie onfa nto afidie so no ontie ade a wɔyɛ ne ya wudie ɛwɔ so mu hwɛ nsɛsi ano mo kye no ɛwɔ so mo kye no so ɔse wɔyɛ nurse ni a nurse adwuma doctor adwuma o mo kye no no nkɔ kyerɛ die nti odi san kwase asɛm no ɔso agya o maladi wagya die me si so wagya ya ho ogusu a wɔkyerɛkyerɛ Ghanafoɔ o madwene mu amre binom o mbɛkɔ so ni na di sa adwa we sɛ nipa ni so wɔ me yagyae no odi suma si dwa yensu so sansɛmsɛm no so obeyi no wano anu ye obeyi ye no eye we minim asem papa bi ewo mo obeka kire ye nanke yesi ye guna asembet ye to so sa national security for we no mu musa ni de ntia wono onye doctor no ye doctor adwuma ade anti ne won sa ne ma we koso Ghana ha aye chese obi aye de ope achina na yenye 69 years maladi di etiman yetim asem fon anya dwom boni me kwasem so 69 years ye china o 69 years ada nam de Ghana maladi wa woniema nipa bi ye 69 nam de Ghana wa bra ye won panifuo ya be fa course so ene maladi ye mfa na asem ya na meka ena du de twa so if it's 69 years ye da so de jira ba bi agina obi ti TikTok jisika hunu amaladi na ka wa ye o woman of faith Mr. Fasa chat to me so na me nyeje se sika 700 and here and ka waje obi 50 who the 50 Kevin more times mami waje 100 cedis Kevin times bosumi bia nso betua 50 untua ube free so ube kombe kokra say woman of faith for bebre tua enso mba se ya gunie mem free etu omu fa no tra ko fa doctor tua ka se o me ye nkyerɛkyɛ ni po omu ma no obetiempo maladi ewiase ehu na maladi me kakitua bi na wafa course maladi hwe ye we kurase no ye wo fie bi wo hono mu a obaka so komo awade a na ye mpene o medical atro history na to ho efie we mufo de aduabo efie we mufo de ntokwa maladi won so wo kai bible no se awura no adwuma obeye ye no apostle Paul ka say ma me we yi a wo ba ne de mu so ne mu yie no ye nipa abetimi no ho ato no so mane di ade na yen ade nkrata na ye tworo ato hɔ ye wu achi no ɛyɛ afoforo ba abɛhwɛ so asua ene nipa nya ni nua mane di na ɔwɔ ne mfe nipa nya ni nua no o se no mane di ade ehu ne sɛ no obi nam na ɔbɛn na ɔbɛka asɛm ato so mane di nipa bie no a wɔnyini ɛsɛ sɛ nipa na ne ekɔba mane di na no ye wɔ ha sei ana program Mondays ye confession enya nguraba bi eya wo monam we can say
boga bi be hu ayonkofo ba ko ware no oja no hokọ ya wura na anyim nti ode na hye ne nsa wonkoto de ewu afa adura ngum amani nyinsi ansai na ya ayonko o ayonko ni bi che nua na nso ne maledi yonko bi de ewu ene yonkofo ni bi maledi udi agro be pose ho edin ben no oja ode awudie na eja asasi so na ni nchirima beto asankwase asemu so ene wo he ya wiei ana wutie ye nia bebia na wo awudi nsemu na nesesa na o chro o testimony na ato ho na bedru chine bi no ye beba be kaya kire wo ma wo nananom se mo papa de ne wo yesisifo o ye wudifo o tisei mane de ye nam ye nam ye sabe nyame adom nyame nam so ne aduru abi aduru ye ntime nkonante na ye nkoseo efi se sebe ka bebia ufiri esore ye no wadi ho adanse eti mane de nipa bi etie na awie se wo subanfun bi mu a sabi ebire bi ni woni ye kan wachi asem na ya adwombone a emu asesa maladi me di sie no a nurse prescribing medicine won so se ma ye nya wonti abrantie bi ye wai papa bi a wo yi na wanfi ne ma nipa be se nkono no jane bo ne ma me so ana ma mi titi ni mo wire mu afuom kakra sa na ba ku di amekan rafo ye bi ana okọ abrichiri na kakra be fa eti ni nyina no do mu nyina so koi na se nkura ne di yawo so mu hwom papa na busuafo ye kakra ja we anu amane kakra we anu amane kakra papa ni hwom so mbe ye yiye no zo bi wa male di edi ne wa dance ye wu enne ni pensua de won koma ye di obi wu na wagimi a mun kan chense papa o na gimi a wagimi papa o na ni tirimodine mun kan me ni panu no mo sesa abrante pani no na ebe di dance e wa so dem se ni papa ni subanie se no ne ye be ka kira dofo oji afidie no si praise the Lord o say hallelujah o si mi papa ya oda hoyi ni tirimodine wo wu ye wa hwe ye wo wu ye wa hwe ye no de wu na nipa bi nti na me ye na yiye tu ya papa na ati asesa na wa hwe ya obekobru nsam jem o kan ye nipa bi muri ye kum tese wo me di ni papa wa dance ye se wo ye surabofo wa abre wonye surabofo papa tirimo adia wo man hwa mon kan kire no ese ba ko so sa oda ye deda ano na ne baba ko no wi obeji mic on se manom si wa man fa ma na obese yi oji mic no se me papa oda wi we train ye nso ye train malady and somehow we train ye nso ye train pa eti ba bi onu train no yaso eti malady fa course ni na 0554931931 hello malady pacho entie o mbote ya fa Christos mkesapi yo entie o oh I didn't know to keep it for picking. Pacho line picking. Hello. Hello, Pacho entie o. Mommy Pacho, good afternoon. Afternoon. Mommy Pacho, me ka say wenki. O ka say free he? Wenki. Bravo. Pacho, mommy. Yentie we. Yo. Mommy Pacho, the da pampa kan ye no kure. Ni ti senka. Eni se abaya no edu ni kum chese. Ejuma asabe wakosia wo so wo certificate no. Obi asia ni de awie esore ahomachen. Ekọ ejuma. Ekọ ye ejuma emergency no mu di mirika. O de awon sore ahomachen. Enko tumirika ni bi. Enko shamanfo. But over tonight the comfort of your zone now decide you nim de ni nyansa. Ajiji sika wa bra won ko ma ban hia o kadia. Ni gibi so anya no kwanso nkere tanka. Emi so odu ni nkere tanka police call will be recorded. This call is no longer being recorded. Mommy Pacho we dem Pacho make me asa bi kaka fa yon ko fa no so. Ai kabi. Yo, me Pacho ti amitim. Me ma me bua ma ba ye di betna ho. Ya ba nda me ye ma je se me ne be fa yonko. Na mo mi ko ya ba ya ne de ma fa so no. Yo. Fi a ye tim, ye fi eru aba ho, ono so wa dan fo bi kan ho.
Intimately 3 years yewura akabosumi ye na manya 4 years. Intimini fiora abanadi agura na baye atokura maye. Nti oba adam no ono de na semba tu mani se fiora abano aka ntem ya hye na ni anje ho. Ona ne kan bi. Na mti o rekoda ye nyina wode ye na de se ni se na ode aya me ode aya asumati. Nti ye nyina ye mfa ni sa no mi. Dawa mimu sama ko ka che fiora abano. Na fiora abano mi din kura wo be die na no abono eye ne ya. Wabese muntem na wahye mommy obebie na no si abomidin no kra no ha no so obebie na no abomidin na ye nyina te se ya aka ne egufie ho na wakeka no na tero aba no so amisa me na makate wo eno na ya no o musa no wagye adi sa wagye adi wa misa me na makate we me kan e fata me we manka na no so ja ko wansu di ya munya ko wa na mutifie twachem so entro no so doso afa ne mebusa na kire yi di o kan ne de wanka so hu yi ai hello oba ma yentie o daddy me Pastoral, good afternoon Pastoral from to say boko and now matso won kai meda papa meta safi achemo da yo it's what them from akumen na me papa Abraham pakadi na mpesa me kadi bi fa ho okay ma se ne so me no step mother na step father na me step father ni wa da no na me come step father no so akoto be dia ten crowd ya man so do ka se awu ko dia na je bi nhwemba ni ame de no be set example ni ni bie na so bra ma bre ya da ma se ni ma futu sem ni abere bi ankra sha mo de maye ma me tawni wadi nkomo oba me na na ye e wa chimo da November ni hu keke no anta se ba un chance me nya akunya ne sa me da wase na ni su insura da hello Pacho entio hello Pacho entio Lady Juliet yo lady entio we Pacho the American say I am ko fedu o no ma eboa the nigga on ko bi ti agurama e ma na wo chire no me boa ni kakrama en na me yonko no me ko nursing training fie me ensa me yonko ni hye me market wo no ane ma menum me yonko ida so re no ma me sika se juli ma sendi wo sika gititi ma me papa pro anye sa de na ma me na na ye nipa no suban ya ye de ye ni nipa ni be di agro bo ye ni di agro a ni afa ni sa so wajimi so na ye di nyansa ne no nam me di ayon ko fani ti ye ma me ta ma me da ase yes Kevin what's papa bi afre se den waji onu ben kete chi ni tuta onu so platform ni so hello why hello baba what's your mono men send bi man na menya number hello afternoon Pacho entio hello good afternoon about that community and hello ma me tie wo ho kasa nso tie wachi kasa oh hello hello yentio Pacho good afternoon Pacho nurse ni no bet ma we no so me me dina he wa bu bi anka 1005 o we na ofre na no didi wate waje usika 1005 1005 me ka se prepare
Oh, yeah, one third do now, Mamma, one yam sugar can be now so a platform ni subi. But I say, who on the platform ni subi? The platform, no see. Or better personal treatment, only 500. Hey! Personal treatment, 500. The Busumbi, always 500. Busumi be able to say. Busumbi, always 500. The super renewed 500. 50 cities are now 500. 500 cities. 5 million. Woman of faith. $500. Hey! So, Mr. Champo, so one new music, I won't value. Hey! Hello? Hello? Papa, ain't you? Thank you. Yo. Next, you know, about some papa, I think of the game. Nanka. And go to the Mabuano. So, no, my doctor, and your power, of course. So, no, and come. And if I don't hear it, and take to know someone about it. And look at how I know. I got a woman you give me a farmer. Man, you could jump to Hello? 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 Pacho Yentio. Good afternoon. Afternoon. Okay. Again, I think I'm taking Tanaka. Yentio, Papa. Yeah, okay. I'm here now. I'm chilling now. Because of Bungo of one. Hello. I be just picking my. I mean, be tear me yo. Just a seminal. A bomb. Baby, Unyame. Hello. Oh, bien. Original Intiawe. Contratawa masomo kufi. Ma, se na ne tebia. E ka se na mbe ma jire no. E tebia ni pedi ntimase. Na me ntia na beja fo, won na ma basona ntia de nisi producer abi. Oh me. Ni ya be ya na mi e cha cheche no. Me pa se de di ten. Lances be no di to se ni no. Me pa to ma o lances ana. Me pa cha wo. Daddy, me why? What new lances? Yeah, they said we no more check any man who said you said your conto. And one hour ton on a number packet. And who said you soon saw swallow? I'm a wanting that ton. Said you saw the web a dozen. He was just a man, but seven because I'm on it to be hundred as a fool. Busumi be able to 5 million. Eh? Finding as a fool, me, that's your channel. My money bought my place no money. No one tell us it's called yet. That's it. Yeah, that's original. Young Kwan so. Hello. Yes. Hello. Yes, madam. Good afternoon. Afternoon, Boko Yentio. Aha. I tell you, one day my own sister why you know the let you know. I don't know yet. No, the wife can wow. Our wife can the group no. Okay, that group. If actually come and see for. Actually, there's no more communication. I'm not going to say it's not you can't want to. I mean, when we say Jama, I thought they, you know, my friend, not the friends now. I'm sorry. All I can do, I'm going to 5 million.
After garage. Not even now you don't know. Okay, I'm going to see it. Tell me, yeah. On my grooming, put me trying to. Yo. Auntie, I won't tell you that. What the adronima wa who to me friend? Now, what's for the oh, friend, I think. That is 3 for this time. Or test a good man or what up. And also, you don't have to do I said, but injection from a powerful woman. And I got a woman. I feel I'm sorry, because I'm a group banner. Or charging me there. Lie anymore now. Not just one who been cut a chain, edit Nako Swami Akuchan. Case number 1. A fear for fear. I know free by Banda and Soko. Yet you would ne. Why no one couldn't agree? Kofi Mensa, or also a Banda and Soko. God! Massive free Banda in crew. Say, good evening, about Panet to say. Yo, Oba show is why your Bible cry be focus Yakasa Prekusha Budi and cross. Over there. Okwa here, sorry. Aha, you. Adumo. Yo. Philadelphia. Kron, Oba Pakasai. Na omu ye miensa ena warija ye eba omuntem nti omuja aware no me papa ena ehweye me maami okowale be mafufuro nti otu kotena be ma ne ho no ho nti ye ka be ma ne ho ena ye papa na ehweye na cross mo hweye no me wie school 2008 me wie na me ko me maami ho ena ufre me se wanya be ma bia me wale no o papa no me papa no so anya be ma mam ayo me ma ti wadaro ma me baaye ema be ma no wo Libya obaaye na o mu busanfo ne tana tino mu kae na odi me betu adwumem si me besua adwuma no wakomase akono no ma francho okay ena me pon me ho na me bie madwumem nti me nua ne nso odi machi nso ono nso wie JHS wie SS ena ofre me so opese oba na obesua adwuma ema me bisa ne se na woni da akasa osan woni ye papa akasa na waja ne kwan nti me nua ne baaye no nokrasem no me kunu edi ne kotu adwumem ema ne kosua adwuma no o ye fitani awu nua ne ye be ma me ba twa kunu no cement e wona na osua adwuma no nti abema ne sua adwuma no nokrasem no adwuma ne de no mo pe na asempa bebi obesua ne bia wokọ enti ye kwakotu aba 2016 ena ye kwakotu aba ne wie ye baaye nti 2017 ewure mu me wo adwuma mu ame nka bi nhye mu ena me ni mu se na sa yare ne man fa nsusu me nua nti me wo adwuma ma na ofre me se sister afia wo he obrafie enti me ba na me fie wrase da bi afia unue wo mpe kasa ena o ma fie seda ena be se e bi o mo e bibi wo adwuma mu na police fo e pe o mo ache wo mo enti me bie puno no na akola ne nyede ewrem ti no krasam no me bie puno ena owrem na o si hwe na manwra hobi me gina vala na mo wa unia no me nua no ti me gina vala na mo wa na wa ko wra de na ne bag wo ye ho nti na wa ko wra de mo ahye white oba Gebra she white ni bibia white Anthony ena opieye nti opieye no me hwe ne school bag na nanti oye we mo bebre ananti oye nso ewo mu nso me mfa sa nsusu no ana me nsusu sa ne ositie no ma ndwene bone bia emfa no e wa na okaje me se sister afia wa ananti oye no nanu
nti me no say bia wakọ sọfo bi wona sọfo na ama na kwa nkyere saa tam na me nso mi pa awo no na awo ne mma ti wani abre ana me no mo oye no na o se me di anonti wa yire no ananti oye wo so je gno mo me gino mo ye se be kum se enkumi ana me gino mo ye ti me no mo ye no se me ndi na chi na ye nko ti me no se bia odifo na okọ ye no e wo na ode me ko ti sa na ode me ba na dwumem ti yare ne ehya ase wo adwumem nti omuhunu kika no omusa hunu se wa hye white no na ye omunwanwa ena ni masa ne efre me nti masa ne frɛ me no se so na me ntwa mani nhwɛ machi so na me nua ne kae ena me de ne fa ase nti no mu dan ne wo omu adwuma na ye dan blow omu da wa ase ena omu adwuma ne wo esuru nti oye ya na odi bible ebe gina omu adwuma mo ho obi e be boda mo ta bible o pretty sanu so kra ya na nwanwa obi e be boda mo afa bible ati se ne omu pretty no na o se sister afia ye nkofie na ye ko oye nti ne yare ne ba mo mu bie nyame se ye nka no kro me fra me papa ebo na amane se ko be besu adwuma na se ni se na eba ne life mu no nti papa boaye na ye nka na ye pe akola ne mfa baabi mfa wana aka se nyame na mede ne ba akomasi enti akola ne yale mo de wo ntimi mpa akomasi papa ena ye de ne me maame me fra me maame e wa Codevo a ena me maame be kan me ho ena ye ne nani na mosofo ya na ye bo mpa ye ne bia anye ye na afa de beebi a ekọ no anu odin otimi sola ahomachi na wa hwim gese ye de mirika edi nachi ekochi no wana me kan kire me kunu se bra friend se ni asem na ekọ no ma ye mpa dropping na ye fa ne nko ena ye pe dropping na ye de no ko banda ye ko ye nsusu makotu ye papa waboya amane maka mama ne ena oji akole afede akole ko duru banana ese enyo onu na yale ate na ne so ese enyo onu na yale me ka we ya na akole wi ayi na no me ka we ya na oyi ya no so wa kumase no o ka se ne hu oti ho se zim oti betimi atena wi mo sama wi ahye ne sa wo so onsole kwa onsole na me da be me ko na ye papa eji akole nti me da me san ba machi ena uji akole nti ya kire me san ko ya na ma wo ma menyim ena me ko wo banda 2019 me ko ya na akole no afri me papa ho ena me si ko bi ya de o so papa mo no ada ya o se a baby ono no duro no onti mi mbo akoma enye aduane ma ono no embedi nti okan sa no akola no ondi na aduane no okọ na efuom so ondi na aduane sana akola ne da abontene insuo to agiso okogina obi valanda mo na insuo ne ti a wakoda aduane bi wo me maame fie me papa fie aduane ase na akola ne da na jo nti me maame free Codevo na afa de ono no okotena Codevo se obetena wanyine se obetena efie oba na manfo e ka kire se ne oba no ededa abontene no emboa bata awo eya so ni mu na fa ne ko baabi na nyame ne umpa ebonti akola no ho beto no ampam akola ne asisa na nuoma ekọ me maame ho ekọ tera me maame ho so fu maame yare ba nyame si yanka ndokure ye de na china sikase ya se bia enye ya ka bibia papa si onje akola wo papa se onje no o si onje no te se akora ne we ema akola ne wo me maame ho e wo bana enti ese me maame ende ehunu baabi obi tia ne nan ya na odi na akọ maame koduru won so oniska me ya ala ha ji so frɛ me na me sunde mababo anu no na me di asende no odi akola ne ko otimi ko ye eduro no odi ba akola edware ba ko mbi no o se me ndwale biu na wakotu eduro na agu odi ne ko ha ye ma na kwankyere ya obehu na akola na befum akwankyere no onye enti yes ano ya na me se ma bro ma pim enti me se ka nyina sa ena obi kyere no watachi man se sofo ne ya ade pa na omo ma adwene ha omo no otimi se omo ya ade o fan watachi man wo sofo you adin edin o tachi na mitiasi
nyameti ase nyameti ase obi kire no wo okay nti ode akola ne ko ye no na omuda asori dem ho nti sofo no eba se ade chi Friday obe ne ho adwuma nti Friday na najo omuda wa be wan osole ye so okoji nso wadwane na me ma me di na chi so okoji nso ade nchin ye anajo na wu na mu no na techi ma ha de minimum ababia no musa ha na ehu nti ko bi e wonye adwae enkoji nso wo ose wu de ja meba nti se na ogina won me ma me hwa onyamerika obeko na me ma me se oba be fa ne mpa boye de ahye oba ya opia gate na okọ anajo wan okọ ade chi ye ma me ya nantia ohuna be me Saturday sofo ne si obeba ono ne si obeba Saturday ma me so asan china kopie station ho e one station ho nso so e kwa wakakra gi so fa okada ansa na wako ho ma me che Saturday me si debi ne aye de gi se Sunday no me ba e ma ye nyina e kohwe no etidi na asi ti Sunday no me ko ye ma e na ye nyina me ofa be kan me ho e na ye nyina kohwehwe no ya kohwehwe no ye hunu ko bi ade chi Monday ya hwehwe no so ye hunu Tuesday na me so ye se de gi se ye kofie enti e boss an ye frɛ papa mi sister panyine ekobo me papa amane me papa se an ye nko na aso na ye behunu enti ye ko police station no mama ye forms e na de ko radio station mi no eko na aso ye sa kro no krampo musi omu obi yira ye na aso e na me de ye ko na aso ye nti ye piti ya na omusan frɛ me ma se omu na akwala no wojomo nti omuchi no de ne to okada mo de ne ko asori ho nti ye ko na akola ne wo ho na sofo ne se momfa ne nko na monko bi so papa mbre bi oma ko bna no achi aponchi bi wo afuo mo ho sa aponchi na o chi ye no monko bi sa no otimi yi ano de ne akola no ya le no onsa no ya le me ma me ko ya ampa obechi akola no e do munyana ko ye na odi asam ne kwato ni bla banyin odi asam ne kwato ni bla banyin no omudi asam ne kwa ahemfie omo fra ne wa ahemfie ebisa no odi tu mu se aboa ne de se omo kochi obi aponchi sa ewe afuom na omo sisa ka hwo enti aponchi ne be pie omo so no omo che no eno omo hwe aponchi ne hwe omo ti sende sofo mame o sabi wo hwe me enti o hwe na omo tie mo fra me papa na ye papa ba no se ende ko bi ko na kwachi aponchi na wo hwe mu a ehu no ye nsan kwachi no eno ma menua no akwachi aponchi na mokomuku no okwachi aponchi no sa de no kwa sa na me wo afom wo bi sofo mame nanso mo mama hu na aponchi no to omuku no omo akola ne de aponchi ne tu ni kon ho ede ne be tu sakre so achichire no ede ne be afie ebeku enti minim so mo akuno so mu na je asam na nyame ta sofo kan bishop eye no kure bishop aferi ye no kure afisa o kan se jenfa ni mfa akola ni mbehye ni nsem papa no nso mu de asam na wanka no beto no anka no beto na nso sofo mama se de no o ye kika na no odin akobi ma me mfo ade se be ma no di ade enti sofo mama ni enta me ba ni se momboa me na papa ni nji akola no no nkosa ne yare na we de se ya busuasem e se ya hwe na edi na kwa mfie ya kokan o se onti na ye de be da kokan waje wono ane ba ene wa mana kwachira ponche nyame ya dom osof pani bi ehu bishop aferi ebu papa nyame nhirawo aka mukọ ye ewom na de se so yo nyama me e de na abrampa pacha obana sem de pacha obebri apacha manfo fie tena abra hai me se champo mo metranse onya ne sole pacha ei wow ba tu papa no se ni problem pa ne sen a on peso beja na fie kura ya frɛ no so wonye no na ye de se o se aya busia sem me se champo so mama me da se so mama asem wo se ensese nkode ba TV so kura busia sem
ensoko minim ho papa no anim de o my sister ekoye nurse ewo ensoko minim soko akopom ba bia ya enwe no ewo no onu wo banda sem me na make say me see minim soko kabro no ai nkru wow so mama epomu no masem de se ne wa onim tachi masem epomu asem de wo ka entobo ase ena sebe ye wo tribe bi a be medin tintiman pa enti se ntie papa ne be ka se wonni akoda anim mfa no nko ayahwe no e wo se nti boy odi se ntia e wo se nti enti no se ahemfie mpo ya fra no no so wonko a enye ha say boy ha say de enti me fra no anyway so mama de we efia so mama we efia sam grandpa be contract ya ko fra so mama sanye osofo no ma revelation ba bonten no bishop aferi ya bo nenam entansa na wunua no benya na yaresa no ejina papa so na se ade no de to no kwa ho no abosu oni mu se da hunso no ma chindiri ko fie musuo na ho ayo akọchi musuo na mo fa ye na mo ko ye enti na wura media niame right tie niame kan niame kan se ya mensa da mensa ya me yesra wa ne ne mu onka so ko fredi for pa o se mo ko kan kira ne papa no onya akola no ti oni wo be ko abrampa de be die ni so mame ahemfie kro ya de na ko wa anko odi abrampa we de abrampa ko de bi we kwa de abrampa so mame ye be so abrampa onko wo papa nka ho a akoya no nya na yaresa ene mo frɛ pa ibg be frɛ pa na me de minimo ho power ane so we ketia mo fa no mo nko ka kire ne ene so mame me de ma no sie no eye fiasem se papa no emma enya dia ya sebe ye betumi edi animu akoya na yaresa ne gya ne papa no so se ne kra ene kata akola no so nyewu na mo a wo ye nyina no nya oba no enti papa no ba adia minimum say sa ne sremutie bibia be ye what me da say so man abaya my lady esisi we there obi besi e wa kan to kwache ni my lady asem no on say yetete nchen no na efa ba bi ye nika na nya nika sa because mami obi a wa sha ase a wodi pa kakra kakra ni nwa keto ani waba oh yesu som kurekure mu ye de be da koro pe ni nwa panyin eko adwuma se henfa o kwasha white dibim kura anointing oil say sister wo de me ba kuro jina no my lady eno ne namu ase ne ha ka so obi e bodam ofa bible yesu re wanfa bible ofa cross enamu akwa wie se aponche bi ho asem aponche bi okwaje de to ne kon ho opapa nso so nim hu bie waka na no atum papa no ohwe ya ye de nkotodwe ne ye be yeni bibi ebeye yentimi nkwayere nsa chenchena atwan wo na wo ba de wo ba ba wiase ena eho aba asem enka wiase kura de enka asem to oba nka onni ne wo sinki enyina ye sore de ade ebo yem na ye tiawa nanso we de papa na tia dade a na kire se ono nso so enim bibi fa asem yi hunti e besere no so ohwe ya wo hwe ma ne ba ma modam saa nanim guase e ba ono nso so no ebika no sebi akura yi twem na konkosan ni komu a ye kasa eja asumasi ba na ekọ no ye nkasa me amete ya iba enti ye besere papa no ote ye nka ana obi so nim no a omo hunu kwa omefa so akeka omo ho na papa odi kan de akwankyere eto fom no wa ben adan na omo nko hunu na onye bibi mfamfa ho se ne empata bi a omo akopata na obi anho ato ntene se asan ba beda public na obi a cancer ni osipen nti my lady the American nurse ya say ye wona na Abraham power edie yenso so ye de asan ne bayire no na ja odi dwato akosi eja so se boni bia eja nyama ne nka na ne ba no mo hwe na wo mo nsa ne yare my lady me da say yo abaya the boy fashion na de anya godo ajiafo enya sem keto akura felupa ananka Egyptian bangles eji niam afoforo aches owo niam o asomade no so fe ye begu chiriwe fo ni kire ho ntu so ya benjogina store so hwa makola
me pa chow yan hwe birthdays here ejewa Emmanuela efreno Ella papa bi yesi won family agro kra agudie opemasem na me so me penasem ena me bayi di na woda yaba mpai ya pai se rade ma ne brimponye ene ne kase ye mpie ntentem obra odi na wodai ama Edith ono so eye me so edofo a wodome obapa ama na odi wa wodai o ma mbo mpai ya pai ma se rade ni mfra dum enko adum the sciatica experts yemfia ni nkyere ho 15 branch yenwie Elizabeth Otibuatin yantro so ena wodi na wode bo mpae ma no se erade nyina fradum nko adum 15 branches across Ghana yemfia ni nkyere ho Grandome market yenkohwe ye ho Sechimagian bank dan ye ko ho sisi ye Kumase ye wo ehwa overseas yemfia ni nkyere ha na yentwetwe na ho so ento where the true faith where True Faith Church International Kodie branch ye kwa sore o de daba ko ye woje ene ayaresa som sronko ye ko bompaye o di for Samson Mensa ono ne osofani a woda sole ya no wo mu yi asem ni free David nyum aduonum 9 54 o say save me O God by thy name and judge me by thy strength shenen so much bo so me ni de to su du edabrada ene mpai boy kosu gidigidi anyasam ketwa kra omo wo Chinese company no achi municipal assembly anopa no nkron kopum awia no mienu empemu ose obeche oil free upenchiremu afre 0506 090136 0506090136 kwa na wonyame mfa ni boni so mpa ahofadie no oje emenya member kingdom yemfia ni nkyere wo sisi or the garlic capsules in the mixture ye ko jibi ya die te se cholesterol ebeko hypertension ebedwane sanu na yetitriti ni nyina beko ginseng power capsules ebema obejinam tremendous capsules na tunamu nsaya de bia 0597298855 Roman father draw eye du papa me pacho ose onan ye otitriti oni padua ni nyina ko jibi ya de bi daw so na esi ani anu adura eye Roman father draw 0247919122 Pepsodent cavity fighter yenko jibi sesi efemfemo osi bowura o mu showroom nu bia ubenya bia to Polytank Samo Super Tank yenko jibi adansifo ko jibi ati su se 10% watete so akwanya iso na ko jibi malady asem ne da ho no malady ebire bi abrantie bi a ofiri se no ankra fie onu sa obebo dam sa omde ne froka ma ne koy okoduru ya na ne ho to no ewusirim ho eduru ba bi a akura no oba no ohwe anya nkra papa bi ana okra ne papa onso se obusa na so akra ne papa osen yan anya nkra papa bi na okra no na malady die eyemi hu ne se enipa osi yesurade o ewosi yesurade pa efuom eye menfie akura bia na o mabisa akura yin sempa akura bia menho ensuo da ho na mo sisaka shu na aponchie pie ho ehwe anim na mo so mo hwe no kosekoche no no akoche no malady aponchie echi ne hendai ne ko ani eku no eti o matwa ni ti awe ana de sansu ya ba akura yi so na sebe papa wada Roma wo nim papa yi bia no akura yi hu na be hu ne papa eye wo se ho de se wo kro ni sai bana de aka mentimi bana mu amutie ye yesre mo papa na mane se sabi ye bo di hye mre nye eni ye botugu susu enye eni me kosui wo ye de wudi mpam una oba no sa kwa wa boda no ne na ma wudi wombi ni pasbe si bana boda mo ne na mi ye wudi empam eti di aboni nko ne besi papa umpeji wani hwe urade na umfa ncha akra yi sabi mami ane ne ba ana akra yi nuanom anante promunu ayarensa o mo be pie sofo pani bi anim ensemo o kan se sa na ti papa wada Roma ye kura kotodwemu afidie yi so
so ti yenka wada Roma obey shuan wosu ni nua so abodam ni nua fefefa sabe wode na ye nua be ma chese omu nua be ma no enei wonenam si ye bebu na kuno sede na ebeto no maledi obi anim enti papa be ye fe eti wohunu sa ne ma ya wani beje ede na be ye de aboa wo ti ye besrew baby a wo bia sa wo ti yenka ye srew pedwani ye awrade na difo ne nsem o kese sa na ti a je bibia ma ne kana akranya na yare sa no mesua na dwuma na sebi akrai so kwa bro chire eno de ka ba ya agomu mfama so mpavia kei beba bana amoruma watra front enyami ana mi betenem eti nei akrai be boda no ahia me afabu asame ana ba no de besame papa wada Roma baby a wo bia wo te yenka na awie yi yesrew ade bia nkoda yi eno mu maame ayede atie wa hawo ye nam so amadambo aba akrai so se hwehwe mu ye mpadifo aye akire se di se wu ana agitu ebe ma akra no atona yesrew eburu ye kura kotodwem ye bibi fa ho je bibi amane nka na asumdwe mrafie na 70 abaya yi ene ni nuane ne maame o mbeni nam sa asu saa maladi he ento wano wada abebe wada wona nunua omunua be ma wada omumu ano no ana sese adi aye no na maladi o ka sembi edaman kasa no eduru ba bi emu nsem doso obi be bodam a sebe sidi osi preach fa sidi osi kanya miasem fa afa beduru ba bi na so watinke zekra akra wo ye adwuma magazine atar so de enke mfa atar fufu nko no one say white na ze wadin kunim so abofu na se adwuma na si enti ho ye na oto no ye betre papa no sane ma we nyina nsem fata na sebe kura wu firi so mpanifo afrew ahemfo ho afrew se nka bra na sem de onim no beka ne nyina ye hwe ne mpanipo masibre o ma asem nko ampates wagya asem na to ama akrai ne nam se ya ndi sebe utisi obi abunakuna eno beko akofa na sie na wada Roma orumai wedi ekura kotodwem de sie bia jama nenka ne pagya wani ne hwa akra na asomdwe mra na ninuanom ne maame no ebre sebe abemai maladi so omudi omanim so omu abai bo aboso a obeti mabu omu kura kuwa mu honhom ne bewura ni mu amaladi okano ho je kura ni bia odi bebo ebizu anu atiasi nu abakumase afi nu ababu yema eni ya yirim ni yenuanom anu ya besre se papa nya de oye no na onya bibia manenka na sumdwe mra sa akra na afom no kwan bi so a na afi onya nche sa mamne so no so nkoye onsuo no a ebi se nsuo be onam so zakasiu na pontie pie monsuro na maladi nipa wa kokodro etimi na apontie na to kwachi edi ni kofie maladi anya ne sa enti sebi bibi ho edi papa ni so nimu bia na so nim se dia asem ne tia maladi wonya na wonya bibiam refa sumdwe mra eti mo mane hunu IBJ na mo hunu pass contract wo begia me pacho yo me de me nka ho 0554931930 0548931931 0554931930 Hello. Good afternoon, madam. Afternoon, Pacho. Pacho, boy, and damn, Mokano. Me papa, Oya, Vitoro, the Trevitamale. O Debon, Netna, or Hennessy, Sonoma, what let not forget. O go through your own article. So I found the number. Was that the chat to me? She said you wait here now. O go be a supermo. Yes, wow, it go through here. I hate because I get an article. Friends, or one of a ton for in the DDR secretary. Down say to the fact. But tonight, more than 25 years. Oh, Gadana in pure Papa would my family can walk. Hello.
Hello, good afternoon. Afternoon, yentie. I'm not sure me catch practice. Yentie. My name is Shop you can currency your can. Then what I say, I want my buttered. Said the nurse in your best and a half, I transfer the couple coolies. Ma, Miss me a nurse. Nurse me be any more prescribed here. Even for a you how our dance for another business, you put all your nurse on the same conversation. If you can know, catch yourself, man. And yes, I know catch yourself. I out there, no pay my time to get the amount of doctor no shake. Into the best near Abuana and I said, yeah, whether now or not, not Buana for in the card and I not command a doctor. No one else now, what's messing you? I got this incorporated. Manuma butra go kire se obetina wo ya o kasa se mu nyina ma otie mu amonjeje ebe wiase mu baba be kura gina na chi se wo boa nipa no ye ha no wai ma we je nyamwa mu amonjeje wai me nko hobi hello hello hello. Hello. Pacho yentiu. Medu. Akan say apa na tayari. No ingo juju. So wane ne mano ato pa ko mun kamu se akula na ya sai semua pai. Ye ning tu mun kamu na mun ta na ya. Nya plano ma ko ta tempat dia yang kupat dia. Tuno apa kau apa ne no. Yes. Hello. Hello. Good afternoon. Afternoon, Papa. Mama Pastoral. Me katefi kumase me ya kama ameshewa. Nice me na me Pastoral me ko join the group ni bi. Ayo. Me ko join ni bi. Na me kuno ye kawo. I say, I'll back one my crown 11 years. It's my quadrant group, but won't me enter the message you from one. Won't to me test a message? My call, so I did a WhatsApp a chat. And I remember what I said, no, I'm a catcher and say, or church and how I'm able to me, I be a booming, so let me do share. Let me, I'm not catching this and the journey special group and only a 500 CDs. As I met Pediet, any part of the woman would be and 200 CDs. Every month, be I want 200 CDs, and every month, they make sure 1 billion. And a special treatment, no, they mom in quantity, so 500 CDs, no, and also per month, be a lot. But they're 500 CDs. And see, we couldn't buy a medication, so TikTok. Say na me friend all kind of something. Hey, stop rampa me na me djuma. So what me say? So so me say special treatment no. Me to me can find register the mo be yin free so. I just me registration fee no ashim. Because they make an what na say. Ki me tina say na be ma the last time we say there. And now they are said for the house then the can one they will be the one on face out for ma. O ko join will be a Most of the national advantages cannot sign a registration now. Obey you were free Sudia. And who is Yana Mammy be free so when they are after no cry hanging and say, the phone analyst me, the money kitchen, and come in many chats now before me pacho, mammy. Say send platform where one egu. Me pacho, group, and I say, yo, Mamma, anyone has our two giant that. Na chese onyaye. Last year you want to be free so no. Ayo. Mo amonjeje medase. Yen for free bi abi. Hey! Abrampa. Malady. Woman of faith. Me say. Woman ya no fo. Engase dey zengi sike egu yeko. Hey! Ku trank na so me. You different platform for fro. E wono ye 500.